Pozdrav našim slušalcima, započinjemo 10. epizodu našeg Reißverschlussa. Ovaj put podcasta Fondacije Friedrich Naumann, ovaj put sa našim standardnim gostima koji su već polako domaćini. To su Goran Bandov, profesor iz Zagreba, Univerziteta u Zagrebu, i Dimitrij Milić iz Novog trećeg puta. Moje ime je Dušan Dinić. A danas ćemo govoriti o manjinama, pre svega o nacionalnim manjinama, njihovom položaju u društvima, njihovim perspektivama. Napravit ćemo jedan istorijski galup, rekao bih, da bismo osvetlili problem koji je i bio aktualan i danas je i izgleda da će biti u budućnosti. Da bismo to uradili, moramo krenuti nešto ranije u budućnosti, čak i u vreme kada nije bilo nacija, znači govorimo o srednjem veku, govorimo o religijskim ratovima koji su pustošili Evropu, pre svega Nemačku. Navodno je 1/3 stanovništva Nemačke poginulo u 30-godišnjem ratu, neki delovi praktično su potpuno opustili. Pre tog rata imali smo jedan princip koji je bio prilično nepopularan, odnosno prilično tvrd, a to je bio princip, Nemačka se tada, kao Sveto rimsko carstvo, sastojala od velikog broja kneževina, grofovija, kraljevina, biskupije i tako dalje. I ako biste bili rođeni u pogrešnom entitetu, morali ste ili da ga napustite, to po odredbama jednog od mira, Augsburškog mira iz 1555. ili da promenite veru. I taj princip je važio nekoliko desetina godina, ali zapravo važio na papiru. S druge strane, svaka strana, i katolici i protestanti, se trudila da ga zaobiđe, što je na neki način i dovelo do 30-godišnjeg rata. Naravno, ne samo to, ali ovaj pogubni rat nastao je praktično upravo zbog tih pitanja onih koji nisu hteli da promene veru ili onih koji nisu hteli da se izmeste ili koji nisu poštovali odredbe onoga što su propisivali tada svemoćni carevi i kraljevi. Ja bih sad zamolio profesora Bandova da nam da jedan kratak osvrt zbilja o tom srednjem veku, jer tu nastaju ta manjinska problematika. Ona naravno postoji rani, dublje u istoriji, ali polako počinjemo tim verskim šinama da dolazimo do nacija koje će se, ajmo reći, stvoriti ili početi da se stvaraju koja je već sredinom 19. veka. Koje su bile odretnice na tom putu? Znači, Vestfalski mir, u postavljanju manjinskih pitanja. Vestfalski mir, vjerojatno Francuska revolucija, 1848. Dušane, ovo što ste vi upravo rekli, nekako korijen svih manjinskih prava, ovo kao suvremeno kao što ih danas poznajemo, ali možemo reći zapravo i suvremenog društva u Europi kakvog danas poznajemo, ne samo manjine i pitanje manjinskih prava, nekako uporište tražimo upravo u tom Vestfalskom miru. On je naravno bio posljedica, kao što ste jako dobro i upozorili, i prethodnih mirova koji se tada nisu poštivali, kao što je bio Augsburški mir iz 1555. godine. Ključno pitanje Europe toga razdoblja bilo je vjerska pitanja i tu je bilo prvenstveno sukobi između s jedne strane katolika, s druge strane protestanata, iako, kako ste i sami na neki način naglasili, to se sve događalo u srednjoj Europi, prvenstveno u Njemačkoj, ali zapravo taj 30-godišnji rat koji nakon toga slijedi, nakon svih tih čarki koje se događaju na početku, a onda izbijaju i ozbiljnije eskalacije, i pretvara se u taj 30-godišnji rat koji završava u momentu potpisivanja Vestfalskog mira, zapravo uključuje cijelu Europu. Cijela Europa je na neki način bila uključena u njega i to pokazuje koliko su vjerska pitanja bila ključna u tom razdoblju za Europu. U tom razdoblju Europa ne prepoznaje pitanje etnosa i nacije na ovaj način kao što ga mi danas prepoznajemo. I ono što Europa tada na neki način zanemaruje, to je pitanje jezičnih prava koja su danas prepoznata kao manjinska prava. Ona se tada nisu uopće spominjala. Ali da se vratimo samo kratko na taj Vestfalski mir, koji je, kao što sam rekao, ključan uopće za shvaćanje suvremene Europe. On je ključan prvenstveno zato što iz njega nastaje načelo suvereniteta države. Ono odmah u sebe veže još jedno drugo načelo koje je također ključno i danas, a to je
načelo nemiješanja u politike druge države, unutrašnje politike druge države. To su dva principa međunarodnog javnog prava koja su nastala upravo kao posljedica Versalskog mira. Ono što je također kao posljedica Versalskog mira, on je jedan od prvih međunarodno pravnih dokumenata koje ima svoju obvezujuću stranu i na neki način ga možemo gledati kao jedan novi moment u međunarodnom javnom pravu. Naravno da i prije toga međunarodno javno pravo postojalo, ali ne u tim oblicima kao što ga Versalski mir tada na neki način iznjedruje. I ono što je također bitno, u to razdoblje u Europi postoji cijeli niz vrlo moćnih država. Ono što je bitno, nakon tih 30 godina ratovanja, više manje sve države su bile prilično iscrpljene i pristale su na princip da postoji jednakopravnost između država. To je nešto što danas principi primjerice Ujedinjenih naroda smatraju zdravorazumskim i to je upravo tako zadano, ali prije Versalskog mira, prije potpisivanja tog ugovora to nije bilo tako. Mi naravno možemo ući u političku dimenziju i komentirati da li je to danas stvarno tako ili je to samo tako zapisano prema međunarodnom javnom pravu, ali ako gledamo da svaka država ima jednako pravo glasa u sustavu Skupštine Ujedinjenih naroda, onda na neki način možemo reći da to pravo koje još jedanputa ide kao posljedica Versalskog mira, na neki način je oživotvoreno i danas. U tom momentu se štite upravo vjerska prava i na način da se priznaje da svaka država ima svoju zaštitu svojih manjina unutar svog prostora. Dao se je prostor, ovo što ste i sami spomenuli za vremen prije Habsburškog mira, dao se je zapravo prostor svim ljudima koji su htjeli preći iz jedne knežije, iz jedne države u drugu, mogli su normalno prelaziti bez ikakvih daljnjih opterećenja, primjerice poreznih opterećenja koja su zapravo bila često problematična u onom razdoblju i bile su razlog zašto ljudi ne mogu tek tako prelaziti sa svojom imovinom, ali kada je bilo pitanje druge vjere, onda im se omogućavalo. Ali onaj prvi moment kada govorimo o nacionalnim manjinama, to je moment Francuske revolucije, kao što ste i sami napomenuli. Francuska revolucija je iznjedrila novi pojam, a to je pojam uopće nacije. Ona ga nešto možda malo drugačije doživljava nego što ga mi danas doživljavamo, ili ona je možda, iako i dalje vučemo korijene, znači imamo iste korijene i to jeste u korijenu isto, ali kažem, malo se drugačije danas interpretira, naravno društvo ide napred, sazrijeva. Ono što je zapravo bitno, u vremenu Francuske revolucije nacija je ta, ne više kralj, nego sada nacija, je ta koja ima političku volju i političku moć. I u tom momentu onda dolazi do raznih pitanja, naravno raznih manjina u raznim državama i kažem, tada to postaje malo drugačije regulirano. Mi znamo danas da Francuska je na drugačiji način regulirana država ustavno-pravno, pa i onda i u pogledu pitanja manjina, nego što su neke druge, primjerice Austrija koja je tada bila Austro-Mađarska država, koja je bila sama po sebi više multinacionalna je bila, za razliku od Francuske koja je sve svoje potencijalne manjinske narode na neki način vrlo snažno integrirala i onemogućila im razvoj, za razliku od Austro-Ugarske koja je, nećemo reći omogućila razvoj, ali sigurno nije tako ga otežavala kao što je to činila Francuska. Jedna centralizovana Francuska. Da, ali to polako znači onda dovodi do ovih današnjih shvaćanja pitanja manjina i zaštite manjina. Kažem još jedan puta, s jedne strane su bila prvo isključivo vjerska pitanja zaštićena, a poslije toga, nakon Francuske revolucije, se počinju štititi i nacionalna pitanja. I samo kratko još jedan podatak koji mi se čini prilično bitnim, a to je u vremenu Bečkog kongresa 1815. godine, nakon Napoleonovih ratova,
ponovo se Evropa zajedno sjedne i okuplja i onda razgovara što kako dalje. Jedno od pitanja također koje se nameće, to je pitanje zaštite nacionalnih manjina i tada se prvi put zapravo definira upravo zaštita nacionalnih manjina na tom Bečkom kongresu. Hvala. Dobro, posle toga imamo praktično skoro jedno stoleće mira, mada imamo niz ratova, što kolonijalnih, što ratova kao što je bio Krimski ili ratova uz ujedinjenje Nemačke i Italije, ali generalno velikih sukoba nemamo do Prvog svjetskog rata, koji će rezultirati raspadom 4 velike monarhije, osmanske, ruske, austro-ugarske i nemačke i stvaranjem nakon toga jednog većeg broja manjih državica koje u svojoj teritoriji takođe imaju nacionalne manjine. Gospodine Miliću, kako te novonastale države tretiraju svoje manjine? Oni su do juče praktično bile delovi velikih imperija, bili su manjina u tuđim državama, sada postaju gospodari u svojim. Kako se oni odnose prema svojim manjinama nakon Prvog svjetskog rata? To je vrlo interesantno pitanje, zato što sa jedne strane sa raspadom imperija koje su recimo u slučaju Austro-Ugarske ili u slučaju Ruske bile izrazito multietničke po svom sastavu i koji su podrazumevali jedan vrlo složen nivo upravljanja gde je često dvorska politika bila i politika upravljanja različitim etničkim zajednicama, nagađivanja jedna, kažnjavanja drugih, jedne vrlo složene politike, gde je veliki broj etničkih zajednica nakon Prvog svjetskog rata bio zadovoljan time što su konačno dobili svoje nacionalne države, kao što je recimo Poljska ili kao što je recimo Čekoslovačka, ili određene koje su na račun imperije koje su se raspale dobila neka teritorijalna proširenja, kao što je Rumunija, ili u krajnjoj liniji Kraljevina SHS koja je nastala. Naravno, s obzirom da je Austro-Ugarska bila multietnička država i kako su njene teritorije razdeljene drugim državama, tako je veliki broj različitih nacionalnih zajednica završio na teritoriji drugih država, odnosno ne one njihove nacionalne države. S druge strane, određene nacionalne zajednice generalno nisu imale na neki način potencijal da formiraju svoje države. I onda je to jedan vrlo komplikovan proces u smislu da je jedan značajan deo frustracije koji je doveo do uspona vrlo desnih ideologija, dobrim delom i proizvod toga što je značajan broj etničkih zajednica završio na teritoriji drugih država, recimo prevedi mađarska zajednica na teritoriji Rumunije i Čekoslovačke, ili recimo vrlo komplikovani međuetnički odnosi unutar Kraljevine SHS, gde je recimo na teritoriji Vojvodine u tom periodu kada se gledaju oni prvi popisi, vi ste imali recimo Srbi koji su činili oko 1/3 populacije, zatim mađarsku zajednicu oko četvrtine i oko 1/5 nemačke zajednice. Ili s druge strane postoje i pitanja manjina koje se javilo u Sovjetskom savezu, gde je zvanična politika tadašnje vlasti, naročito tokom 20. godina, početka 30. bilo na neki način promovisanje različitih zajednica za koje se smatralo da su bile, čiji su identiteti na neki način bili suzbijani u vreme imperije, gde, primjer radi, tokom 20. godina politika je bila da se neki način nativizuju određene zajednice poput ukrajinske, da se promoviše njihov jezik, da se promoviše njihov nacionalni identitet i da se njihovi politički predstavnici promovišu u državnim strukturama. Tako da, taj sovjetski model je bio dobrim delom baziran i na takozvanom, kao što je to Stalin govorio, strahu od velikoruskog šovinizma. Na neki način da se promovišu i neke druge kulture unutar tog društva, da bi se neki način izbalansirali odnosi. Tako da, pitanje nacionalnih manjina jednim delom je i bilo generator određenih sukoba, odnosno taj vid komplikovano sastavljenih država, jer je i Austro-Ugarska kao tako bila jedna vrlo komplikovana država sa dvocifrenim brojem različitih etničkih zajednica, pa samim tim njen raspad ne može proći bez nekih drugih posledica. Svakako, možemo čak i reći da je uvod u Drugi svjetski rat isto značilo jedno manjinsko pitanje Nemaca u Sudetskoj oblasti. Upravo. I način na koji je onda tu postignut, da pod znacima navoda sporazum na štetu Čekoslovačke, velikih sila, ali ni to, opet po znacima navoda, rešavanje problema nije rešilo suštinsko pitanje i rat je vrlo brzo izbio. Profesor Bandov,
Nakon Drugog svjetskog rata imamo jedno, da tako kažem, Evropa se obnavlja, liže svoje rane, pre svega Zapadna Evropa uz pomoć Sjedinjenih država, Istočna Evropa uz pomoć oduševljenja, opet po znacima navoda, pobedom radničke klase u njenim državama, zapravo na sovjetskim bajonetima, i uspostavljanje, odnosno nastanka hladnog rata. Tako da manjinska pitanja, ako izuzmemo taj izgon pred nemačke manjine iz zemalja Istočne Evrope ili italijanske manjine, zapravo nisu u žiži međunarodnih. Znači, svako želi nekako da gurne to svoje pitanje sa strane i na stranu i nikom nije u interesu da ga stavi u centar političkog razmatranja. Sve do okvirne konvencije. Da, to je točno, ali ono što mi se čini, znači, neupitno, znači i u ovome razdoblju zapravo hladnog rata i jedna i druga strana, kao što ste i sami rekli, ne stavljaju svoj osnovni fokus razvoja demokracije, vrijednosti, vladavine, upravljanja, ne stavlja direktno u fokus pitanje manjina, ne znači zapravo da nisu rješavali i ta pitanja. Ona se naravno najčešće rješavaju na poticaj onih nekih vanjskih partnera. Primjerice, pitanje zaštite Hrvata u Gradišću i pitanje zaštite Slovenaca u Koruškoj i Štajerskoj je direktno bila posljedica utjecaja tadašnje Jugoslavije, direktno na Austriju pritisak da bi te manjine dobile svoj položaj manjinski zaštite manjina, koje prije toga unutar Austro-Ugarske su normalno bile dio Austro-Ugarske, ali kada su se države međusobno razdijelile i postale neovisne, onda su ti ljudi na neki način ostali negdje visiti. I onda je Jugoslavija dala još jedanput snažni pritisak da se upravo te manjine u tim državama unutar Austrije na neki način zaštite. To je samo jedan od tih primjera, to je bilo 1955. godine kada Austriji potpisuje onaj svoj ugovor o neutralnosti, državni ugovor o neutralnosti, i kao jedan od dokumenata koje supotpisuje jeste upravo taj koji štiti hrvatsku i slovensku nacionalnu zajednicu u određenim državama same Austrije. Naravno, takvih primjera ima još, posebice u tom srednjem dijelu Europe, to je gore u Šlezvig-Holštajnu, na sjeveru između Danske, u području gdje Njemačka graniči sa Danskom. Tamo je dosta značajna danska zajednica. U nekim prijašnjim vremenima to je bio prostor gdje je i Danska upravljala tim prostorima, dosta velika, i tamo je, na primjer, napravljena funkcionalna autonomija. Za razliku od ove ovdje dolje, kada govorimo o Austriji, gdje je kulturalna autonomija. Naravno, tu se događa još i Južni Tirol. Znači, postoji tih nekoliko, ja bih rekao, ciljanih dijelova Europe u kojima se manjinska pitanja ipak ostvaruju, ali to nije bio fokus niti tih država direktno, a niti je bio zapravo neki širi dogovor. Ovo što ste i sami spomenuli, širi dogovor zapravo dolazi tek tamo 90. godina kada pitanje hladnog rata se na neki način miče sa dnevnog reda, iako evo i danas možemo postaviti pitanje da li se stvarno maknulo ili ne. Ali u onom momentu dolazi do tog osjećaja da se nešto stvarno događa, da se nešto stvarno pomiče. Prvi izrazito značajni dokument jeste bila deklaracija o pravima osobe etničkih, vjerskih, nacionalnih i jezičnih manjina, koju donosi Ujedinjeni narodi, Organizacija Ujedinjenih naroda. A onda za nas u Europi, što je izrazito bitno, to je institucija Vijeće Europe, Savjet Europe. Ta institucija ona je znači samostalna institucija, neovisna je o samoj Europskoj uniji, iako danas možemo govoriti i o njezinoj i donekle ipak ovisnosti u međuvremenu, ali kao ideja je osnovna da bude potpuno neovisna o bilo kojoj državi direktno i u konačnici onda naravno da bude neovisna i o ovim zajednicama kao što je Europska unija. Ona donosi dva dokumenta
koja su prilično ključna kada govorimo o manjinskim pravima. S jedne strane to je Europska povelja za regionalne manjinske jezike, a druga je ova koju ste vi sad isto spomenuli, Dušane, malo prije, a to je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina. To su prvi stvarni dokumenti unutar Europe koji se potpuno posvećuju pitanju manjina, nacionalnih etničkih manjina, onda ono štite istovremeno i vjerske i jezične manjine. Ono što mislim da je ključno, njezina glavna zamjerka tim dokumentima, jednom i drugome, da ostavljaju previše prostora državama koje su članice Vijeća Europe na neki način da se mogu izuzeti. Primjerice, tamo postoje formulacije kao što je ako je nužno može se primjenjivati ili da, razmotrit će se, jel? Znači, ako je prikladno, neka se primjeni. Naravno, države su to vrlo često koristile na način da kažu, gle, ovo sad trenutno nam nije prikladno, trenutno nije održivo. Te manjine ima premalo da bi mi sad išli u određena prava koja su onda možda previše skupa, socioekonomski i slično. Znači, dalo je previše prostora raznim državama da na neki način se istrgnu iz opće njezinog obuhvata. Pri tome moramo reći, ono što mislim da je također bitno kad govorim 90. godina, tada na neki način dolazimo do onog momenta kada prvenstveno Zapad gleda prema srednjoj Europi, to je ovo područje u kojem i mi isto živimo, na neki način da bi ga trebalo, ajmo to tako reći, civilizirati. Koliko god da je to netočno i danas možemo potpisati i vidjeti da iste probleme koje postoje na ovom prostoru Srednje Europe također postoje i na Zapadu, oni su se tamo ignorirali. Vjerojatno ćemo danas tijekom emisije doći do tih pitanja kako je Zapad reagira sa svojim manjinama, ali Srednja Europa je dobila na neki način i zadatak da ako želi postati dio Europske unije, da mora primjenjivati visoke standarde zaštite manjina i tu možemo reći da je Srednja Europa, a tu sad uključuje doslovno, bi mogli pojedinačno nabrajati gotovo sve države koje se nalaze u ovom prostoru Srednje Europe, znači od Poljske pa ovamo južno prema Sjevernoj Makedoniji. Znači u tom svom prostoru se nalaze države koje imaju od početka 90-ih do danas razvoj upravo koncepta manjinske zaštite. On je u različitim državama različito funkcionira, ali više manje po sličnim modelima. Hvala. Gospodine Miliću, u 60. godine posleratne Europe su godine prvih većih radnih migracija. Znači, osim tih nacionalnih manjina koje su već autohtone, koje žive, ako ne vekovima, sigurno decenijama, ali pretežno i vekovima u svojim nekim državama da su manjine, ali sada nastaju dolaskom radne snage, odnosno ljudi koji dolaze u pretežno zemlje zapadne i severne Evrope da rade, nastaju nove manjine. Kakav je, možemo čisto dati vam pregled, kakav je odnos prema manjinama, kako se država odnose prema njima, a kako prema tim starosedelačkim manjinama, tako da kažem? Da, to je također interesantno pitanje, zato što retki su regioni u svetu, bar u ovom modernom vremenu, da postoji toliki priliv koji, kao što ste spomenuli, krenuo 60. godina sa recimo ljudima iz Turske koji su išli da rade na teritoriji Nemačke, ali i unutar same Evrope različite migracije koje su bile radnog tipa. Jeste sui generis u tom smislu da recimo iz regiona koji su kulturološki dosta različiti dolaze ljudi u sve većim brojevima na evropski kontinent da rade. Prva politika je naravno bila da oni to dolaze privremeno da rade, da bi popunili određene kolokvijalno rečeno rupe koje se nalaze na tržištu rada, da bi na kraju postajali stanovnici. I različite države su imale različitu politiku u odnosu na to pitanje. Što se tiče država poput Francuske, čiji nacionalni identitet više građanski, uglavnom njihova politika je bila više na asimilaciji, prvenstveno kroz jezik, da bi se na kraju različite etničke grupe fuzionisale u nekom smislu u centralnu naciju na taj način.
što je do neke tačke takođe bio trend koji se dešavao decenijama, ali postoje uvek u takvom modelu jedan problem je što ukoliko se ono što je neki nacionalni identitet sa svojim kulturološkim karakteristikama značajno razlikuje od svih manjina koje dolaze, te manjine se mogu osjećati u neki način izolovano, u smislu ne u potpunosti prihvaćeno u okviru tog centralnog nacionalnog identiteta, a s obzirom da u takvim državama koje teže asimilaciji je teško manifestovati svoja manjinska prava na način kako je to u nekim drugim državama postoji, onima baziranim na etničkom modelu, onda je i taj problem na neki način nastao i javljao se u smislu izolovanosti određenih zajednica od centralne kulture. Međutim, postoje druge države poput Švedske koje su recimo 1975. u svom ustavu definisale multikulturalizam i garantovanje prava ljudima koji čak dolaze iz drugih država, znači ne da kažemo toj populaciji manjinskoj domicijalnoj, već ljudima koji se doseljavaju u Švedsku, da oni mogu da imaju određena prava koje se tiče njihove kulture u okviru švedskog društva. U smislu, logika je bila da različite etničke grupe koje dolaze u Švedsku, u multikulturnu državu, multietničku državu, mogu biti zadovoljni isključivo ukoliko mogu da zajedno sa švedskom kulturom i dalje održavaju kontakt sa svojom matičnom kulturom. Tako da, primjer radi manjine koje su dolazile iz različitih delova sveta, uključujući i bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju, su imale primjer radi pravo da u školama uče i svoj jezik uz ono što je naravno centralni jezik tog društva. Tako da su to različiti pristupi koje smo u tom periodu imali, gde naravno i dalje brojevi koji su u smislu imigracije dolazili se ne mogu porediti sa sadašnjim brojevima i niti je njihov udeo u populaciji bio visok kao danas. Tako da je to pitanje te tada bilo u začetku i neki način, kao što je gospodin Bandov spomenuo, i bilo delimično ignorisano, ali različiti integrativni modeli su se pokazali sa različitim uspehom. U određenim društvima je neki način integrisanje zajednica najefikasnije išlo kroz rad i učenje jezika, dok u drugim zajednicama je to više bilo neki način pitanje pritiska u odnosu na vlasti da se određene ustupci tim zajednicama neki način daju. Bilo jezički, bilo drugih, ali uglavnom je prvi zahtev više se vezivao za jezičko pitanje, kasnije za političku reprezentaciju u okviru sistema. Mi smo par puta pomenuli Jugoslaviju u nekoliko različitih konteksta, pa bi okreznuli tu temu, isto praktično zemlja više nacija. Kako je pitanje manjina shvatano i rešeno u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, a kako u Srbiji? Profesora Bandova bi zamolio da nam kaže njegovo viđenje hrvatskih odnosa prema manjinama. Hrvatska je u vremenu Jugoslavije imala naravno svaka od ovih država unutar socijalističkih država, unutar Jugoslavije, imale su svoje okvire kako rješavati pitanje manjinske zaštite unutar svojih granica. Tako i Hrvatska isto imala posebni okvir i imala je autonomiju sama proglasiti ko je točno sve kod nje priznat u tom sustavu autohtone manjine. Unutar Hrvatske su bili priznati u tom sustavu Talijani. Oni su imali najveću zastupljenost u Istri, ne isključivo Istra i Rijeka, Riječko primorje. Zatim, s druge strane, su bili Mađari. Mađari su imali prvenstveno zastupljenost u području Hrvatske Baranje, oko Osijeka, samom Osijeku i onom dijelu prema Vukovaru. Ne isključivo, ali to je taj većinski dio i naravno uz Međimurje. Uz te dvije manjine u vrijeme Socijalističke Republike Hrvatske bile su priznati i Česi i Slovaci, također kao autohtone manjine. Oni su bili prvenstveno zastupljeni u dijelovima Slavonije, zapadne i istočne Slavonije, prvenstveno oko gradova Daruvar, Lipik, Pakrac i u području oko Vukovara. I bila je još dvije manjine, to su Ukrajinci i Rusini.
Ukrajinci i Rusini, to su bile najmanje autohtone manjinske zajednice u Hrvatskoj, Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. One su u području oko Slavonskog Broda i području oko Vukovara. Otprilike to su ta njihova neka centralna mjesta. Ono što je izrazito bitno, tada su bile priznate prvenstveno kulturna razina, znači fundamentalna razina, to je ta osnovna razina, i kulturalna razina. Kulturalna razina je obuhvaćala pitanje prava mogućnosti korištenja jezika u svojoj lokalnoj sredini. Podignute su, obrazovni sustav je bio podignut na jezicima nacionalnih manjina. Zatim pitanje medija. Sve te manjine su imale svoje časopise, imale su neke od njih i svoje izdavačke kuće, poput primjerice talijanske manjine. Imale su pristup medijima, javnim medijima, prvenstveno radiju, gdje su također imale mogućnost imati svoje emisije na svom maternjem jeziku. U tom kulturnom segmentu je izrazito bila visoka zaštita točno decidiranih u samome zakonskom okviru predviđenih manjina i one su bile zaštićene. Svaka država je, kažem još jedanput, imala svoja rješenja, primjerice, samo kratko, neću dirati u Srbiju, znam da će to Dimitrije, ali znači primjerice u Sloveniji taj status su imali Italijani i Mađari. Tako da svaka, kažem, država je imala neki svoj, svaka republika, socijalistička republika je imala neki svoj okvir koga ona proglašava i koje razine prava im daje. Gospodine Miliću, kako izgledala situacija u Srbiji? Pa Srbija u tom smislu imala složenu situaciju zbog postojanja dve pokrajine u kojima je postojala u jednoj većina onoga što je bila nacionalna manjina u okviru same Srbije, a sa druge strane Vojvodina koja je zbog nasljeđa Austro-Ugarske imala već spomenutu veliku etničku heterogenost, u smislu da zbog proterivanja nemačke populacije s teritorije Vojvodine je zapravo srpska populacija dobila ono što je apsolutna većina. Znači ona je imala jedan vid relativne većine do 1945. godine sa nekih otprilike oko trećine populacije, da bi nakon toga imala apsolutnu većinu, te samim tim je politika morala da se uskladi sa tim novim stanjem, u smislu da sem srpsko-hrvatskog jezika koji je bio zvanično priznat, bili su zvanično priznati jezici brojnih nacionalnih manjina, kao što su Rumuni, Rusini, Mađari, Slovaci, čije su jezička prava na teritoriji Vojvodine u suštini ostale i danas. Ono što je razlika je što i kada se radi o Kosovu i kada se radi o Vojvodini, etnička struktura nije bila statična. U kontekstu da se u Vojvodini kroz vreme povećavao udeo srpske populacije, dok se na teritoriji Kosova smanjivao. U smislu da, ako bismo gledali prvi popis, nakon Drugog svjetskog rata na teritoriji Kosova je živio oko četvrtina Srba, da bi kroz vreme do onog popisa na početkom 1990. godina taj udeo pao čak na ispod 10%, dok sa Vojvodinom se desilo da su Srbi prvo bili 1/3, pa zatim 45. Ali to je, izvijem se, to je bilo u sastavu Vojvodine Banat, Bačka, Baranja, a posle rata dolazi Baranja, odlazi u Hrvatsku, gde ima manje Srba, a Srem se deli tako da značajno srpsko stanovništvo, tako da jedan deo te promjene porasta procenta srpskog stanovništva potiče od toga što je sad Srem u Vojvodini umjesto Baranje, odnosno srpski deo Srema. Tako je, ali ako bismo gledali od 1945. godine, tada sa polovine vrlo brzo raste do zapravo 2/3. Dobrim delom i zato što se udeo mađarske zajednice kroz vreme smanjuje i tako dalje. Međutim, uprkos tome što se smanjivao udeo nacionalnih manjina, i dalje su njihovi jezici bili istaknuti kao zvanični jezici, uključujući i spomenutu rusinsku manjinu koja je u nekim brojevima danas još manje zastupljena nego tada. Što se tiče pitanja Kosova, tu je pitanje u smislu manjina najsloženije, zato što je kontinuirano postoji pritisak po brojnosti rastuće zajednice da više njenih prava bude neki način definisano u različitim ustavnim amandmanima, gde od
prvi početak takvih pritisaka se rađa već 60. godina sa željom da se taj status sa pokrajine unapredi na republiku. Međutim, do toga nije došlo, ali su ustupljena brojna prava koje se tiču političke reprezentacije, da ne govorimo o jeziku i tako dalje. Tako da, ono što je problem u ovom regionu je dobrim delom i što udeo manjina nije u značajnom delu bio statičan. Primjer, Bosna i Hercegovina jedina teritorija u kojoj se desilo da, recimo, islamska populacija bude većina, pa zatim da hrišćanska populacija postane većina, da bi onda ponovo islamska populacija postala većina upravo zbog raspada Otomanske imperije, povlačenja turske populacije, pa zatim su hrišćani postali većina, da bi nakon toga, zbog demografskih trendova, islamska populacija ponovo postala većina. I to je nešto što, kada se govori o etničkim zajednicama, može stvoriti određene napetosti, određene zajednice kada izgube brojčanu dominaciju, onda osjećaju se da možda i politički neće moći u potpunosti da ostvaruju njihove želje. Tako da, ako bismo gledali Srbiju, ono u tom smislu složena, zato što ako bismo gledali Vojvodinu, to je broj Srba rastao u kontinuitetu, da kada se radi o Kosovu je padao, pa samim tim se i politika u odnosu na te regione menjala, iako je oficijalno manje više ostajala ista šta su prava tih zajednica unutar tih regija. To možemo posmatrati i u zapadnoj Evropi, recimo u Severnoj Irskoj opet kreću neke napetosti, delimično je posljedice toga što ili je već broj katolika prevazišao broj protestanata, ali dobro, to je neka druga priča. Ali vi ste sad, Dimitrije, pomenuli i političko reprezentovanje manjina, pa bih pitao profesora Bandova koji je prethodno govorio o kulturalnim pravima, sad imamo još i politička. Zamolio bih ga samo da kratak pregled, to su 4 nivoa prava ili ih ima više i kratko obrazloženje. Da, to su, znači mi govorimo o 4 razine prava, 4 nivoa prava. Prva razina su ta fundamentalna prava. Ona su osnovna prava, to je uopće pitanje da vas neko prizna kao manjinu, da vas uopće neko prizna da možete biti na neki način dobiti zaštitu tog vašeg identiteta i unutar tog fundamentalne razine je naravno obveza onda države i svih ostalih unutar države da vas ne diskriminira zbog toga što ste pripadnik određene manjinske zajednice. To je ta fundamentalna razina. Znači, uopće osnovna razina da imate mogućnost korištenja bilo kojeg drugog prava. Kulturna i politička, to su novije generacije nakon te fundamentalne koje dolaze. One nisu najnovije generacije, ali jesu novije. S jedne strane, kulturna obuhvaćaju prvenstveno pravo jezika, znači mogućnost da koristite vaš jezik A privatno, B službeno. Privatno je naravno mogućnost da ga možete koristiti unutar svoje kuće ili unutar vaših nekih društava. S druge strane, ovo službeno bi značilo da unutar vaše primjerice općine gdje vaša manjina ima određeni veći postotak možete koristiti ako šaljete primjerice dopis vašoj gradskoj upravi, da možete koristiti vaš materinji jezik. To je što se tiče jezika, znači tu je neupitno odmah pitanje medija kojeg smo malo prije isto spominjali. Dosta tih kulturnog segmenta manjinske zaštite ide upravo kroz informiranost, da osobe mogu biti informirane na svom manjinskom jeziku. Na tom jeziku vrlo često određeni dio građana niti ne prepoznaje dovoljno kvalitetno službeni jezik određene države, zato se i trebaju informirati na svome materinjem jeziku, svom manjinskom tada jeziku. Također ono što je izrazito biti segment kulturalne autonomije, kulturalne razine, to je pitanje obrazovanja upravo na tom jeziku. Različite države tome pristupaju na različite načine, postoje različiti modeli unutar toga. Evo, možda samo kratko ovaj hrvatski model, kad govorimo o obrazovanju, on vam govori o 3 razine unutar tog, zapravo 3 modela, to je ABC model. Svaki taj model ima određene mogućnosti. Jedan model vam omogućuje, A model omogućuje zapravo obrazovanje isključivo na jeziku te određene manjine. Tako da su svi predmeti koje osoba ima, učenik ima, jesu na jeziku te manjine.
s opaskom da uz to što je sve na tom jeziku ima dodatno još određene predmete koji su na hrvatskom, prvenstveno hrvatski jezik i književnost. Zatim imamo B model gdje je pola, znači pola predmeta se uči na hrvatskom jeziku, pola se uči na tom manjinskom jeziku. I postoji C model koji je obrazovni sustav potpuno na hrvatskom jeziku, ali se u određenim modelima, u tom modelu se zapravo daje mogućnost 5 sati tjedno usavršavanja jezika, manjinskog jezika, tradicije, običaja, na neki način zaštite identiteta se omogućuje kroz taj model. Osim ta 3 modela, hrvatski model prepoznaje još nešto, to je ljetne i zimske škole, manjinske škole, gdje se organizira vrlo ciljano zaštita manjinskog identiteta manjina koje su priznate u Republici Hrvatskoj. Ali kažem, to je samo jedan od tih modela. Vrlo kratko, politička razina, ona omogućuje zaštitu građana, manjinskih građana unutar određenog ili lokalnog, regionalnog ili na državnom nivou. Različite države različito su to regulirale. Da li se to radi kroz određene autonomna vijeća manjinska, da li se to radi kroz direktne izbore unutar parlamenta ili lokalnog, regionalnog ili državnog parlamenta, ili se radi na neki treći način. Znači, postoje različiti modeli kako manjine mogu štititi ta svoja prava unutar tog političkog spektra. I zadnja razina je socioekonomska razina. Socioekonomska razina je najnovija sustav razine, a on govori o pozitivnoj diskriminaciji. Pozitivna diskriminacija u socioekonomskom razini bi značila primjerice da imate pravo prednosti zapošljavanja unutar primjerice vaše općine do onog postotka u kojem vaša manjina čini postotak tog stanovništva. To je najčešći oblik kada govorimo o socioekonomskoj zaštiti, a to znači primjerice u vašoj općini imate 72% vaše manjinske zajednice, ali unutar same općine radi tek 10% vaše manjinske zajednice. Onda pri svakom novom natječaju koji se raspisuje, vaša manjinska zajednica, vi kao član te pripadnik manjinske zajednice, imali biste prednost pri zapošljavanju. Evo ovako čisto okvirni primjer da damo kako ona funkcionira, ali kažem, ona je inače prepoznata u cijelom nizu evropskih država danas kao socioekonomska razina zaštite i, kažem, funkcionira kroz tu pozitivnu diskriminaciju. Kako izgleda situacija u Srbiji nakon 2000. godine, nakon raspada SFRJ, što se manjine tiče, naravno? Da, pa kada se radi o manjinama, početkom 2000-ih se radilo u značajnoj meri da se ta prava garantuju kroz pitanje nacionalnih saveta, da Srbija nije jedina država koja praktikuje taj model, u smislu da su značajan broj manjina dobio mogućnost da se organizuju nacionalne savete i samim tim na neki način definiše svoju političku predstavljenost, gde su određene manjine u nekom smislu u malim brojima zastupljene, ali također imaju mogućnost da koriste nacionalne savete kao što su recimo Grci ili kao što su recimo Aškalije ili nemačka manjina, i to je nešto što je u tom momentu bilo čak i netipično i za europske standarde u smislu velikodušnosti u odnosu na različite etičke grupe. Ono što ipak najveće pitanje je pitanje koje se tiče teritorije Vojvodine, s obzirom da manjine u centralnoj Srbiji su po svom udelu manje više bile statične, da je primjerno radi bošnjačka manjina na jugozapadu Srbije je u nekom svom udelu relativno fiksna i u nekom političkom smislu je uspela da izbori za sebe jednostavno svom brojnošću, s obzirom da u političkom sistemu Srbije Kosovo nije bilo integrisano od
99. godine pa nadalje, ali naročito 2008. Onda u tom udelu su mađarska i bošnjačka manjina se po procentu popele na prvo i na drugo i na treće mesto. I u tom smislu je bošnjačka zajednica uspela u okviru Srbije da izbori i prava koje su jezičkog karaktera. Sa druge strane imamo bugarsku zajednicu koja postoji u dve opštine, u Bosilegradu i Dimitrovgradu, koja u nekom smislu uprkos statusu koji ima u formalno pravnom smislu beleži jedan vid brojčanog nazadovanja i u tom smislu postoji rizik da uz svu zaštitu koja postoji, da u nekom smislu nestane samo iz razloga demografije. I sa treće strane postoje kontroverzno pitanje u Srbiji, je pitanje Vlaško u istočnoj Srbiji, gde unutar te zajednice postoje različite struje. Jedan deo zajednice koji tvrdi da je to zasebna etnička grupa, drugi deo zajednice koji tvrdi da to jeste specifična grupa, ali koja ima veze sa rumunskom etničkom zajednicom. Sa treće strane, jedna grupa koja tvrdi da su to zapravo pripadnici rumunske zajednice i da i Rumunija je postavljala određene zahteve Srbiji vezano upravo za vlaško pitanje sa pozicije da su to zapravo pripadnici rumunske etničke zajednice, što je recimo specifično za centralnu Srbiju. Kad se radi u Vojvodini, manje više su ta prava u kontinuitetu nastavila da postoje kako smo imali i u SFRJ vezano i za pitanje jezika i pitanje medija, a što se tiče političke reprezentacije, određene etničke zajednice su želele na vrlo specifičan način politički da se predstave kroz svoje partije, dok druge zajednice poput rusinske ili slovačke zajednice i tako dalje manje više su se orijentisali odnosu na ove partije koje su imali na nivou cele Srbije, što je recimo jedna specifičnost za Vojvodinu. Hvala vam. O nacionalnim manjinama bismo mogli još dugo, ali mislim da smo sada rekli sve. Hvala na strpljenju, emisija je trebala nešto duže nego obično. Hvala pre svega profesoru Bandovu i gospodinu Miliću. Mi ćemo nakon ove emisije napraviti jednu kratku letnju pauzu i javiti se 10. septembra. Nadam se da ćete nam i tada ostati verni. Prijetno, doviđenja.